Аластайын деп құрылтолығы борборына ес алдырғанға жартысам, емнегедір ошол күннен мені маға белгілі себептер менен театрдан 3 күндік командировка кайдап жиберишти. Таткем түбүнө жеткен ошол 3 күндүн авторлору Таткемди жер жүзүнөн жок кылганы менен тарыхтан жок кыла албасын эске алышкан эмес экен. Bir келет өмүр. Аткаруучу Жаңылан Айсаракунова. Жаңылан Айсаракунова.